Abantu benshi bakunze kwibaza umukire waba ari uwa mbere mu Rwanda kuko dukunze kubona abakire ba mbere ku isi batunze amadolari menshi. Nyemerera ko uyu munsi ngutembereze mu Rwanda nkwereke umuntu waba utunze akayabo k'amafaranga menshi mu Rwanda. Se wowe uribaza rinde tugumane kugera ku mwanya wa mbere. Wibutsa yuko aha ngaha uri ari kuri Nguru Hipa, yabanza ukore subscribe, like, share na comment. Ntubibure kugira tujye tubana buri munsi. Twagiye dutangire. Reba iyi foto nurangiza urebe n'iyi ngiyi. Aba ni abagabo babiri ba mbere bakize kuruta abandi bantu bose mu isi. Umwe ni Elon Musk, undi ni Mark Zuckerberg. Elon Musk atunze asaga miliyari 771 z'idolari, naho Mark Zuckerberg atunze asaga miliyari 234 z'amadolari. Reba n'iyi, uyu ni Aliko Dangote, umunyabusinessman w'umunya Nigeria. Akaba ari umuntu wa mbere utunze akayabo k'amafaranga menshi ku mugabane wa Afurika, akaba atunze asaga miliyari 26 z'amadolari. Abenshi mu banyarwanda ikibazo gihita kituza mu mutwe ni umuntu waba utunze amafaranga menshi kuruta abandi bose mu gihugu cy'u Rwanda. Ikinyamakuru Forbes cyerekana abatunze agatubutse kuruta abandi cyerekanye ko abakire bo mu Rwanda batunze amafaranga y'umurengera ari abatunze guhera kuri miliyoni 10 z'amadolari kugera kuri miliyari 3 z'amadolari. Muri iki kiganiro tugiye kurebera hamwe abakire 10 bakize kuruta abandi mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Iki ni ikiganiro cyateguwe hagendewe ku igenagaciro ry'ibikorwa byabo bizwi, agaciro bifite, imva n'imvano yabyo. Iyi ni Rwanda Top Magazine, ntugende udakoze subscribe. Ku mwanya wa 10 turasangaho Colonel Dodo. Amazina ya nyayo ni Twahirwa Dodo. Twahirwa Dodo akaba ari umwe mu bakire babashije gushora amafaranga yabo neza mu bijyanye no gutwara ibintu n'abantu, nk'aho yabashije gushora muri company ya Ritiko, Jari Investment ndetse na RFTC. Ikindi kandi Twahirwa Dodo akaba yarwanye urugamba rwo kubohora igihugu mu mwaka w'1994, kimwe mu bikorwa by'amateka bizibukirwa ku Nkotanyi. Colonel Dodo akaba atunze amafaranga angana na miliyoni 50 z'amadolari. Ubaze mu bikorwa bye byose, ku mwanya wa 9 turasangaho Sina Gerard. Akenshi iyo uvuze Sina Gerard wumva Enterprise Urwibutso, iproducinga products zizwi harimo akabanga, akari ndetse n'ibindi. Sina Gerard yavukiye mu karere ka Rulindo mu mwaka w'1960. Akaba yaratangiye gushabitsi bw'amafaranga ku myaka 14 gusa. Nkuko yabitangaje, akaba yaratangiye gushabikira amafaranga ubwo yacuruzaga ibidiya ku bantu bategaga imodoka zakoraga Kigali Rulindo, ndetse avuga ko guhera icyo gihe ibikorwa by'Imana yabihaye umugisha bikaguka birenze nuko yabitekerezaga. Sina Gerard uretse kuba akora ibiribwa, ibinyobwa, ikindi azwiho cyane ni ukubaka ibigo by'amashuri. Kandi ibikorwa bye byose iyo bishyize hamwe usanga bibarizwa muri Enterprise Urwibutso. Sina Gerard akaba dusanga ku mwanya wa 9 n'akayabo k'amafaranga asaga miliyoni 60 z'amadolari. Turasangaho Mugisha Joseph. Joseph akaba ari umushabitsi mu bijyanye n'amafaranga, by'umwihariko wiyeguriye imyuga ijyanye n'ubwubatsi, ndetse kugeza amagingo aya akaba ari nawe uhagarariye kampani izwi nka Fair Construction, kampani yubatse ibikorwa bikomeye hano bizwi mu Rwanda. Urugero twavuga nk'ibiro bikuru bya Rwanda Revenue ikoreramo kugeza uyu munsi, ibiro bikuru by'itangazamakuru mu Rwanda RBA iherereye mu mujyi wa Kigali, ndetse kandi nyuma y'uko kampani ye ikora ibikorwa bitandukanye byo kubaka amazu, ikaba inubakisha imihanda, aho iyi kampani ye igirana imikoranire ya hafi n'ikigo cya Horizon. Mugisha Joseph akaba dusanga ku mwanya wa 8 n'akayabo kangana na miliyari 75 z'amadolari. Ku mwanya wa 7 turasangaho Rusirare Jacques. Rusirare Jacques akaba avuka Rutonde mu karere ka Rwamagana. Akaba yaratangaje ko ari nawe yatangira imirimo yo gushaka amafaranga akiri umusore, nubwo nyuma yaho aribwo yaje gushinga iduka rye rya mbere mu mujyi wa Kigali. Umunsi ku wundi uko ryagendaga rikomera niko yafunguraga ibindi bikorwa bijyanye naryo. Uyu Rusirare Jacques kandi akaba ari nyiri uruganda rwa Mekikoro rukora amarangi hano mu gihugu cy'u Rwanda. Kugeza amagingo aya akaba ari agaciro kasaga miliyoni 80 z'amadolari. Akaba nawe dusanga ku mwanya wa 7. Ku mwanya wa 6 turasangaho umuryango wa nyakwigendera Makuza Berite. Ukivuga uyu muryango abenshi twumva Makuza Plaza, inyubako ya mbere y'icyitegererezo mu mujyi wa Kigali. Mbere y'uko yitaye Imana, uyu mukambwe akaba yarasigiye amafaranga atagira ingano umuryango we n'abamukomokaho, aho twavuga nk'uruganda rukora amatera rwa Rwanda Foam, utibagiye na yanzu twavugaga y'icyitegererezo ya Makuza Plaza. Kugeza kuri ubu ngubu ibikorwa n'ibigwi bya Makuza bisigaranye n'umuryango we bikaba bibarirwa agaciro kasaga miliyoni 92 z'amadolari. Ku mwanya wa 5 turasangaho Gatera Egide. Gatera Egide abenshi ntabwo tumuzi kuko izina rye ntabwo rikunzwe kuvuga cyane mu binyamakuru, gusa ku batamuzi uyu ni rwiyemezamirimo ukomeye cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse akaba n'umushoramari ukomeye mu bijyanye no gushora mu mabanki cyangwa se kampani zitanga inguzanyo. Ndetse kandi uyu Gatera Egide akaba ari nyiri kampani ya SP itanga gaze ndetse n'amazi mu gihugu cy'u Rwanda. Gatera Egide nyuma y'uko ashoye amafaranga menshi mu bijyanye no gutanga inguzanyo, nk'ahagira imigabane myinshi muri I&M Bank, akaba yarashoye no mu bikorwa bijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi. Kugeza amagingo aya akaba yaragwa agaciro ka miliyoni 120 z'idolari. Ku mwanya wa 4 turasangaho Hatari Sekoko. Kubumvise izina bwa mbere, Hatari Sekoko niwe muntu wateretse inzu ya mbere mu mujyi wa Kigali kugeza amagingo aya, KCT cyangwa se Kigali City Tower.
inyubako yuzuye yitwaye asaga miliyoni 20 z'idolari. Ikindi kandi utari uzi kuri Hatari Sekoko, akaba yari umwe mu bajyanama bakuru mu muryango wa RDF mu gihe cyo kubohora igihugu mu mwaka w'1994, ndetse akaba yaragiye ashora amafaranga menshi mu bikorwa bijyanye no guteza imbere igihugu. Ikindi kandi Hatari Sekoko akaba ashora amafaranga yo mu bijyanye no kubaka amahoteli cyane, aho bivugwa ko amaze kugira hoteli zigera muri 16 hano mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse n'izindi ebyiri agira hanze ya Afurika. Hatari Sekoko akaba dusanga ku mwanya wa 4 n'agaciro kangana na miliyoni 140 z'idolari. Ku mwanya wa 3 turasanga umuryango wa Rujugiro Tribert y'Abatwa. Hashize imyaka igera kuri 2 umuryango wa Rujugiro y'Abatwa ubuze umuntu wabo, kuko uyu mukambwe w'umugwiza atunga yitabye Imana mu mwaka wa 2024. Kimwe mu bikorwa yamenyekanye ku rwego rw'isi ni uruganda rukora itabi Pan African Tobacco Group cyangwa se PTG. Uru kugeza amaginga ya akaba uruganda ruhagaze asaga miliyoni 300 z'idolari. Rujugira ibikorwa byose yasigiye umuryango we bikaba bihagaze asaga miliyoni 400 z'amadolari. Ku mwanya wa 2 turasanga His Excellency Paul Kagame, perezida w'igihugu cy'u Rwanda. Perezida Kagame we n'umuryango we bakaba barashoye mu bikorwa byinshi bitandukanye, nko mu kigo gikora ibyo kunywa cy'Inyange, bagashora mu makampani akora imihanda nka Horizon ndetse n'ibindi, ikigo gicukura amabuye y'agaciro Crystal Ventures, bagashora andi mafaranga muri NPD Construction Company cyangwa se company yubaka imihanda, ndetse banashoye amafaranga yabo muri company zicunga imitekano nka Isco Security. Kugeza ubu umuryango wa Kagame ukabarirwa agaciro kasaga miliyoni 520 z'amadolari. Ku mwanya wa mbere turasanga wo Rwahitare Miko Alexi, nubwo yitabye Imana gusa kugeza amagingo ya mafaranga yapfuye atunze nta n'umwe mu banyarwanda urayagira hari muzima. Nyakubahwa Alex ni umunyafrika wa mbere wahamagaje telefoni inziramugozi, akaba yubatse ibikorwa bitandukanye nubwo byinshi atabyubatse mu gihugu cy'u Rwanda. Gusa ibiri mu Rwanda byamenyekanye ni nka Hotel Milikorin, ndetse akagira kampani y'itumanaho ya Telecel, kampani n'ubwo bikiri mu zikomeye ku mugabane wa Afurika. Amafaranga yose Rwahitare yasigiye umuryango we ibikorwa byose bafite kugeza amaginga ya bikaba asaga miliyari 2 z'amadolari. Ndetse kandi nabo tugejeje ku mwanya wa mbere. Niba hari wakekaga karimo kabatarimo utwandikire muri comment, ndetse kandi niba hari ikintu wigiye muri iki kiganiro nabyo bitubwire.